Meghalaya Powerlifting Fitness Association haKa jingyas nok tilang bat ka seng samla umsning proper B haKa santrik weyong kalapenloy ya ka ransan Yakob Rahnar kabalatip kum gathat State Classic Powerlifting Com Selection of National Championship Open Category ya kane ka jing Yakob Rahnar lapenlong ha umsning Auditorium Hall haKa bala sakhi ya ka jingwan ya shimenta jongkirang barkithe Rahnar ka jella ban iya kata ka jingklan haKa boardmat kibalai kun haki judge jing Yakob kiba kentup ya ka bench press squat bar ka deadlift bat kiba job ha kini ke jingel kai kelayo ban khor ya ka takma ka song pisa harangkat bat ka sernon ha ka ne ka sngi lawan basaki da u Elias Marak u officer in charge ka umsning police station ka kong Pinky Maring ka wall peace and beautiful skin kabala job ru ya ka Miss Meghalaya bat ka Miss North East uba Rocky Kala u chairman ka umsning town dorbar uba Ricky Dingdo o President ka Meghalaya Powerlifting and Fitness Association uba Frankie Nongrum usketri lembar kiwi kitakhon kumban supentip ka Meghalaya Powerlifting Fitness Association kadai ka wei ka kunhun na po jela Meghalaya kabala ile ban kentiu yakum kani ka jingila kai hapo ka jela daga penlong yakum kini ki lempung hakeleng ki jaka khanang bagi kun samla kanthe bat chenrang ki basngok tanat panile kai bakini olat bani simenta bat ban sei ya ka sap ka phong ka jongki Abang kau kan so I kublai yang kemudian kebelahan Oktober yang kenika third Meghalaya State Open Championship berikut untuk SBD untuk squat bench press pada deadlift. Pagri dia state ke awalai, jadi pada hari competition awal simpan keleng kita akan untuk Meghalaya State untuk garis kita juai on strength Ambo ni na pagi kita ni pada sekolah itu. Di ambo ni competition ni nak banjir, jadi kena qualify untuk national level ni nak ban. Hai ke sektor. Di tahun bersenat pemerintah kerja powerlifting Meghalaya abun lagi bah sementara. Dengan sekarang bah urusan kalender contoh Meghalaya powerlifting terlambat powerlifting benar benar ingin kita berikan ke squat kandang, berikan ke deadlift kandang. Makanya ada bench kandang. Di hari ini competition di yang itu senang lagi nunjuk ada lagi besar nunjuk lagi sound lagi bisa dapat medal certificate. Jadi kalau sudah anu same lagi dalam under 14 di bawah student kena sosial ada accident pada hotel catch up nanti di kan kena sampai bikin lor kajing coach ki nanti kayak kita bisa tentang ini soal play kalau kita simpan Three five down. Last button. 3 Next. Down. We want key over the rock. Good. Sano Sama. Down. Good knee. Squat. Right. Good. Squat. Good. Right. Next. Squat. Right. Good. Stop. Ready. Squat. Ready. Right. Good leg. Squat. Right. Good. Now. Squat. Good knee. Right. Good leg. Next. 10. Squat. Good leg.
slowly. Stop. Down. Press. Good.